الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لبتخون الله تعالى إنسان نتمجترين وفدوا إنسان هدمجو دكو متكا رسول بيكلم فنوي أدي رسول جمتن الله تعالى فتبوا لبي ميقتون على من جمع نبيا فهوج نبيا محمد صلى الله عليه وسلم مجا الله تعالى بوا لبي فتكي كيرت القرآن الله تعالى رحمة على من بيجن مديي كيرت قرآنه أهل ورنج ترين هذا كيرت قرآنك إفتا مدو تدبركو وسنا فكركو فيكم ميهكا إفتون تدوم قد بيجندان إفته حقا باطل ويكدن بهكتك كمغا الله تعالى إفبا ولا بافوني الله تعالى كيرت قرآنك وحيك رواني كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي ميت من رسكلان كاليغفانغ مچ باوالا بفاوا بركات تري فوتكي بف باوالا بمقصد بيان كربا مي وحي كرواني ليدبروا آياتي افودغي آيت كامدو ويسنا فكر كرمتكي اد اي ما نبي صلى الله عليه وسلم گه مچ كيرت قرآن باوالا بي مقصدكي هميكن تلاوت كرمتكاي اكنينو اد ما نبي صلى الله عليه وسلم گه حديث تكن algod men balalum algod men fenigen ebade tilawatu qur'ami ha evs gina guna wegen wa sawabuta kandele fawatan ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani kirit qur'anu harfe akure kiyafi mihaka diha sawab libigen wa kama ade kalefan vidalwani timan kalefan vidal nuwame alif lam mim ki harf kama ehnames alif ki harf ke adi lam ki harf ke adi mim ki harf kama em alif lam mim ki ala fi mih kattakaves tiri thawab libigendane ehnames kirit qur'an ge maqsad ki kirit qur'an ge ayat ka medu visna fikur kurmattaka allah taala kirit qur'an bawala wafawani efatuga ekalang halal kurabwa fawa kantattake ko bakama adi haram kurabwa fawa kantatte ko bakan alutakun denagatu mattaka adi eya eggotan amalu kurumattaka ehe vekiyat qur'anuga ehen ayatega allah taala wahi kurawani afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ebamihun kirit qur'ana medo tadabbar ko visna fikur nukurani heye adi kiyetta ebamihun hittawani talu levi bandu kurefe الله تعالى مي آيات كاسفة كربني ابن كثير رحمه الله تعالى بدالوني أفلا يتدبرون القرآن أباميهم كيرت قرآن بجوسنا فكر نكرني هي مي آيات الله تعالى ميغت وحي كربم إيج مرادك كيرت قرآن تدبرك وسنا فكر كرمكي واجب كما إف الله تعالى مي آيات مي صفة كربني كيرت قرآن ಗೆ ಆಯತ್ತಕ ಮೆದು ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ನುಕುರಾಮಿಹುಂ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಗೆ ಹಿತ್ತವನಿ ತಳುಲವಿ ಬಂದು ಕುರೇಫಾ ಕಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮಿ ಆಯತುಗ ಮಿ ಸಿಫ ಕುರವನಿ ಅದಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರಿಗೆ ಉಮ್ಮೆತ್ತುಗೆ ಮೀಹುಂ ಯಹೂದಿನ್ನ ನಸಾರಾನ್ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಗೆ ಕಂತತ್ತಂ ಹುರಿಗೆ ಬಯಾನ್ ಕುರವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವಹಿ ಕುರವನಿ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إباميهم جترين في باين إباميهم نكي هم إكني فتوغا تلاوة نون إتور إتشه كيان نيجي ميهن معنى كي إباميهم نباوال بن فتكون أي توراة كم غاوين مس إباميهم هم إكني إجني إفت تلاوة كورن هم إكني كيالن إفتوغا معنى إباميهم نكن نيجي إهما أي نبأك مكما الله تعالى كي القرآن كأسف قربا فواني أديكيت الله تعالى فت باوال وفواني إفتوغا حكمتا إفتوغا وأمرتكا نهيتكا مي كنتتا تطبيق كرمتكا ඒකන්තත් අමලී ගොතුන් අලුතකුන් තබාවු මට්ටකා ආද මෙහෙම බොමුන් අලගොණ මෙන්න මේ ඉගෙන් දනේ අලගොණ ගේ දරින්න අලගොණ මෙන් උගන්නා දෙන් ජෙහෙනකන් කීරතු කුර්ආනුගේ මාන ආද අලගොණ මෙන්ගේ තෙරේගේ කීරතු කුර්ආනුගේ තර්ජමාතන් එබවේ අලගොණ මෙන් එබ ජෙහෙ මි තර්ජමාත කියන් අලගොණ මෙන් එක්ගොතක වෙස් දෙකෙගේ නුවානේ කීරතු කුර්ආනුගේ තර්ජමා කිව්මකි වකි සවාබ කුඩකම එක්කමුගා මානකි කීරතු කුර්ආන් තිලාවතු කුරුමුන් ලිබේ සවාබු සබාබුර වකි කුඩ සවාබේ ලිබේන කමකමුග අල්ගොඩ මෙන් දෙකගෙන නුවාන කීර්ති කුර්ආනුගේ තර්ජමා කියුමකි එබ කීර්ති කුර්ආනුගේ තර්ජමා අල්ගොඩ මෙන් එබ කියන්ජේ අදි මිකන්තතව මච්ච අල්ගොඩ මෙන්ගේ දරින් තර්බියත් කුරන්ජේ මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලෙගෆානුගේ සහාබින් තර්බියත් කුරවි මිගොත එබ අබ්දුල්ලාහ් බින් මස්උද් රදියල්ලාහු අන්හු විදාල් වනි තිමම් මෙන්ගේ තෙරෙන් බේකලුන් කීර්ති කුර්ආනුන් දිහ ආයේ කියුමෆෝගා දස්කුරුමෆෝගා ඒගේ මානතන් උංගෙනි විස්නා
en amalu kuruma foga menwi anet diha ayata nudakama em algodumen e beje algodumen ge darin migota tarbiyat kuran algodumen ge amilla nafsu migota matiga tarbiyatu we algodumen ge darin bes mikantata ungannaden algodumen je hada subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khaira.